ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бо гарм шудани ҳаво дар хоҷигиҳои деҳқонии иқлимашон мусоид ба кишти картошкаи барвақтӣ оғоз намуданд. бо ин мақсад муовини раиси шаҳри Панҷакент Эркин Хушвақтзода бо оғози маъракаи кишти баҳорӣ аз ҷумла кишти картошка шинос гардид. бинобар фарорасии фасли кишту кор, муовини раиси шаҳри Панҷакент Эркин Хушвақтзода бо мақсади шиносоӣ аз ҷараёни корҳои саҳроӣ ба як қатор хоҷагиҳои деҳқонии ҷамъиятҳои шаҳр сафари корӣ анҷом дод. зимни боздид нахуз аз рафти кишти картошка дидан карда шуд. иттилоъ дода шуд ки ин сол майдони кишти картошка дар қиёс ба соли гузашта афзоиш ёфта. деҳқонон бо истифода аз тухмиҳои хушсифат ва техникаи муосири кишоварзӣ киштро сари вақт ба роҳ монданд. масъулин таъкид намуданд ки риояи муҳлати оптималии кишт, истифодаи нуриҳои минералӣ ва обёрии саривақтӣ барои ба даст овардани ҳосили фаровон мусоидат менамояд. ҷамоат деҳо сужина нақша гирифтем 100 000 гектар замини бунёд кардани боғи интенсивӣ нақша гирифтагӣ мо ҳастем. мана имрӯз сар кардем ки якум ҳозир мана чихел ки дусет корбара рафтоз боғи интенсивӣ аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон неҳолое овардаем. боғи интенсивӣ мана шинондосем чихел ки рафтоз худовад нақшаи кишти картошка 220 гектар мебошад ваям дастаҷамона иҷро мекунем. ташаккури зиёди ба номи раиси шаҳр, номи раиси вилоят ки намо дасти супоришӣ додам, ҳамеша сари вақт иҷро менамоем. ассалому алайкум дӯстони азиз, ман Раҷабов Ҷумабой, деҳаи Ғӯсар, ҷамоати лоиқ Шералӣ, мин замини Ҷумабой Раҷабов хоҷагӣ деҳқони худам. мин 1 гектар картишка кор досагам. картишка 3 маҳ шуд гирифта тухми хона захира кара. мана неш кунонда, мана досагид картишка неш кунонда хона ба гармия як хел дошта неш кунонда. мана буроварам 1 гектар кор досагам. раҳмат ҷаноби оли мана вай каран, мана об буромад, худо ба шукр. мана обомо бемалол шуд. ҳамин қадар сол инҷа об набуд. мана ин токо кордагӣ беоб буд. мана ин сол 2 сол бозор пор сол 50 сотиқ замин коридам, беҳтарин фоида кардӣ буромадам. худо ба шукр мана 13 та зана коргар дорам. коргаро кор карасем, маош метиҳам коргароба. ҳамин об дасткарӣ кунетон, худо хоҳад моон хизмати шумоон ба. чунки ин нон картишка дюйм нон. барои ҳамин картишка коретон худо хоҳад хизматаш осон. помидор мекорем, болгар мекорем. мана худо ба шукр моон Россияе надигем. мана 2 писарам худам 3 мо Россияе надигем. мана хоҷагӣ деҳқони ҷудо кара гирифтам. мана раҳмат барои раиси шаҳр ба дастгирӣ каросем. мана раиси ҷамоат дастгирӣ каросен. мана худо ба шукр гандане. фақат якта камбуди, якта ман техника кам буд. агар техника бошад бо айн зиёд мекорам. фақат техника худо хоҳад имсол агар деҳқони нақ шавад бо техникашам мегирем. ҳамзамон муовини раиси шаҳр аз вазъи боғҳо низ дидан намуданд. дар рафти суҳбат бо боғпарварон зикр кардид ки корҳои нармкунии байни қаторҳо, шаклдиҳӣ, тоҷҳои дарахтон, мубориза бар зидди касалиҳо ва ҳашароти зараррасон мунтазам анҷом дода мешаванд. илова бар ин дар баъзе хоҷагиҳо шинонидани ниҳолҳои нави мевадиҳанда аз ҷумла себ, зардолу ва олуча ба роҳ монда шудааст. дар ҷараёни мулоқот бо роҳбарони хоҷагиҳо масъалаҳои таъмини хоҷагиҳо бо тухмӣ, нуриҳо, сӯзишворӣ ва дастрасӣ бо оби полизӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. бояд қайд кард ки дар рафти сафар муовини раиси шаҳр Хушвақтзода Эркин аз рафти корҳои омодагӣ дар фасли баҳор аз ҷамоатҳои деҳоти Саразм, Халифа Ҳасан, Суҷина, ҷамоати деҳоти ба номи устод Лоиқ Шералӣ, Вору, Ёриву Амондара аз наздик шинос шуда бо кишоварзон суҳбатҳо намуд. мо бояд дар ин соли ҷашнӣ ки 35-солагии истиқлоли кишварро ҷашн мегирем, бояд дучандон меҳнат намоем ва ба дастархони идонаи сокинони кишвар бо маҳсулотҳои тару тозаи кишоварзӣ оро диҳем, афзуд муовини раиси шаҳр. дар анҷоми боздид деҳқонон изҳор доштанд ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва меҳнати софдилона барои ба даст овардани ҳосили баланд тамоми кӯшиши ғайрати худро равона хоҳанд кард.
кишоварзони шаҳри деҳот барои сазовор истиқбол гирифтани 35 солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо меҳнати дучанд хизмат менамоянд, зеро дастархони пурфайзи идонаи 35 солагӣ аз меҳнати ҳалоли деҳқон дарак медиҳад. ғайбулло муҳаммадиев, исмоилҷон холов. дар хоҷигии деҳқонии тайлонофи ҷамоати деҳотӣ Саразм кишти картошкаи барвақти оғоз ёфта, муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ дар ин маърака ширкат варзида барои вусъати корҳои саҳроӣ ба роҳбарону деҳқонон тавзиҳо дод. дар кооперативи тиҷоратии Тайлонов имрӯзҳо ба кишту кори баҳорӣ аз ҷумла кишти картошкаи барвақтӣ бо муваффақият оғоз намуданд. аз рӯи иттилои раиси кооперативи тиҷоратӣ Тайлонов, саҳмдорони ин хоҷагӣ тасмим гирифтанд ки соли равон дар майдони 35 гектар картошка кишт намуда аз он ҳосили фаровон ба даст оранд. дар маъракаи оғози кишти картошкаи барвақтӣ муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ва раиси ҷамоати деҳоти Сарас Дилнавоз Султонова низ ширкат варзида ба деҳқонон дар самти сари вақт анҷом додани кишти баҳорӣ аз ҷумла зиёд кардани кишти картошка дастуру тавсияҳо доданд. аз рӯи иттилои раиси ҷамоати деҳоти Сарас Дилнавоз Султонова, соли равон дар кооперативҳои тиҷоратӣ, хоҷагиҳои инфиродӣ ва кишоварзии ҷамоати деҳоти Сарас барои кишти 280 гектар картошка ба нақша гирифта шудааст. муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ бори дигар аз роҳбарияти ҷамоати деҳоти Сарас, кооперативи тиҷоратии Тайлонов ва дигар саҳмдорон даъват ба амал овард ки онҳо бояд дар соли фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи кишти баҳорӣ ва дар маҷмӯъ ба даст овардани ҳосили фаровонро дар ин ҷамоати калонтарини шаҳри Панҷакент мавриди иҷро қарор диҳанд. гузориши Аббос Ҳамрозода ва Шаҳбоз Қурбонов. зимни ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии назди раиси шаҳри Панҷакент ки таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода баргузор гардид, фаъолияти онҳо таҳлил шуда, барои фаъолияти минбаъдашон вазифаҳои навбатӣ дода шуд. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода ҷаласаи шӯрои ҷамъиятии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар кори ҷаласа Мурод Шукурзода, муовини раиси шаҳри Панҷакент, раисони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, воҳидҳои сохторӣ, дахлдори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок карданд. рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи барқарорсозӣ ва реинтегратсияи шахсони дорои гузаштаи экстремистӣ ё террористӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028, таҳкими ҳамкории мақомоти давлатӣ бо ҷомеа, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, пешгирии зуҳуроти номатлуб, инчунин татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти рушди иҷтимоӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Ҳамзира Замонӣ, раиси шӯрои ҷамъиятии иттифоқи барқароркунандагони сохти конститутсионӣ дар шаҳри Панҷакент Омонбой Ҳаетов
و دیگران دایر به مسائل مهم روز فکر و اندیشه و تکلیفات خود را بیان داشته وابسته به پیشگیری حادثه های نامطلوب، تقویت بخشیدن به فعالیت منبع شورای جمعیتی و بهتر نمودن هماهنگی کارها ابراز اندیشه کرده شده. همزمان قرارهای داخلدار نیز قبول کرده شد. در انتها با طرفداری اعضایان شورا نقشه کاری شورای جمعیتی نزد رئیس شهر پنجکند برای سال 2026 قبول کرده شده. با وظیفه گذاری و تکلیف ها جلسه به انتها رسید. گزارش موینسه اتمولویوا و طلبشو توشف. با اقدام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و دستگیری جماعت دهاتی سرازم، معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی، رئیس جماعت دهاتی سرازم دلنواز سلطانова همراه با مدیران این جماعت با هیئت افسران و سربازان قسم نظامی 05170 دیداربینی کردند. حسن همدامов طول 10 ماه است که در قسم نظامی 05170 در شهر پنجکند ادای خدمت میکند. میگوید نزدیک یک سال قبل او با خواهش خود به خدمت حربی آمده بود. به اندیشه این جوانی وطن دوست خدمت در صف قواهای مسلح وظیفه هر یک جوانمرد به ننگو به ناموس می باشد. شکر آباد، شکر خاکت ای وطن، شکر صبح عطرناکت ای وطن. همدامов حسن هستم، خدمتکرده دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان. طول 10 ماه می شود که در قسم حربی 05170 قشون‌های خشکیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند ادای خدمت نموده ایستادم. باعث افتخار و سربلندی است که من طول این 10 ماه محض قرض شهروندی خویش را در نزد مادر وطن با سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان که محض دستگیر و سرپرستار جوانان هستند، تشبس‌های آنها را سرمشق کار خویش نموده بعد از ادای دانشگاه قرار دادم که قرض جوانمردی خویش را در نزد مادر وطن به اتمام رسانم. امروز محض با سیاست پیشوای معظم ملت در تمام قسم‌های حربی شرایط خوبی بود و باش و دستگیری‌های همه‌جانبه فراهم آورده شده است. یک گروه مدیران خاصه فعالان جماعت دهاتی سرازم با راهبری رئیس این جماعت دلنواز سلطانova با دیداربینی سربازان دلیر و شجاعی وطن آمدند. آنها با دستاویز محصولات خوراکی، محصولات قنادیونانی و خوراک‌های با لذت ملی به قسم حربی 05170 قشون‌های خشکیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند آمده با محافظان وطن صحبت و دیداربینی صمیمانه انجام دادند. بانوان میگویند ادا نمودن خدمت حربی و حمایه مرز و بومی وطن برای جوان مردان در همه دور و زمان عملی با شرف و پر افتخار بود و تا ابد خواهد ماند. امروزها جوانان و پدر و مادران خوب درک میکنند که خدمت در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رمزی وطنداری بوده. در قسم‌های نظامی شرایط خوب مهیا شده است. والدین بر آن نظرند که خدمت به وطن جوانان را آب و تاب داده به قدر ارزش‌های بزرگ انسانی میرساند. به مانند پدر و مادر و نزدیکان و پیوندان را دوست داشتن و قدر کردن، افزودن حس افتخاری ملی، وطن پرستی و مانند اینها، زیرا تاجیکستان سال سال آباد و زیبا و سرسبز می‌گردد. همدیاران عزیز و مردم شریف تاجیکستان، همه شما را با روز 23 فوریه، روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. به کار و پیکار هر یک شما برای و کامیابی تمنا دارم. ببینید که امروز سربازان شجاع وطن برای حمایه وطن عزیز ما خدمت میکنند که این افتخار ما می باشد. این سربازان فرزندان هر یکی ما مادران است که امروز وطن عزیز ما را حمایه می کنند.
البته هر یک فرزند برای تاجیکستان محبوبمان خدمت کردنشان شرف می باشد و برای این سربازان گفتنیم که همیشه خداوند نگهبان شما باشد و برای حمایه وطن خدمت فرزندی خود را ادامه دهید. البته هر یک فرزندان ما وطن عزیزمان را دوست داشته برای وطن خدمت باید کرد. باید گفت که در واخری امروزه معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی و رئیس جماعت دهاتی سرازم دلنواز سلطانова برآمد کرده کلی جوانان شجاع و سربازان و افسران را با روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شادباش گفته برایشان تنی صحت، جوانی پر از شور و شوق و در ادای خدمت مادر وطن صداقتمندی و بردباری را تمنا کردند. ذکر گردید که خدمت به خلق و وطن و حفظ آسودگی و امنیت کشور افتخار برای هر یک جوان مرد بوده. امروز این جوان پسرانی دلاور چنین رسالت مقدس را بر دوش دارند. با مقصد هوسمندگردانی و قدردانی رئیس جماعت دهاتی سرازم دلنواز سلطانова از جانب کماندیر قسم نظامی 05170 полковник علیمتزاده بهرالله با سپاسنامه قدردانی کرده شد. موثوریت بلند، عهدهداری خدمت حربی، کارهای تقریباتی و تشویقاتی، جهت کمالات معنوی و جسمانی سربازان دلیر شجاع در رویهای احترام، ارزش‌های دولتی و ملی گرامی داشته استقلال دولتی اشتراک فعالانه در همه چاره‌بینی‌ها و مناسبت 33مین سالگرد تأسیسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سرفراز نموده شود. کماندیر قسم حربی 05170 полковник علیمتزاده بهرالله. حسن همدمов و سربازان و افسران قسم نظامی 05170 در شهر پنجکند با مادران اظهار سپاس کرده تاکید نمودند که حفظ مرز و بومی وطن این نشان میهندوستی و وطن پرستی بوده. مادر وطن را چون گوهرکی چشم حفظ خواهند کرد. برنامه فرهنگی و فراغتی نیز تشکیل کرده شد. گزارش معین ساعت ملایوه و شهباز قربانوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوق جوانان، پیشگیری از شامل شوی به حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر مسائل مبرم روز از طرف نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و شعبه امنیت شهر پنجکند با دانشجویان ملاقات برگزار کردید. در کاخ به نام استاد لایق با استادان دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند طبق نقشه چهاربینی‌های شعبه در شهر پنجکند بوده ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند ملاقات سودمند تشکیل و برگزار گردید. در چهاربینی استادان دانشجویان و نمایندگان ساختارهای دفتر حکومتی از جمله اماکوف محمد شریف معاون سردار شعبچه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند و شیرینشاه نورالله‌زاده مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکند اشتراک نمودند. هدف اساسی واخوری بلند برداشتن معرفت حقوقی، تحکیم ذهن اقتصادی، فهماندن خطرهای گروه‌های افرادی و تربیت روحی مسئولیت شناسی جوانان میباشد. اماکزاده محمد شریف اوید با تقویت کارهای فهماندهی، ترغیب صلح و وحدت ملی، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افرادی، مبارزه با این پدیده‌های ناسازگار گلوبالی، اشتراک در چهاربینی‌های جمعیتی، گرفتن پیشروی فرهنگ بیگانه، بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان، حمایت اصلیت تاجیکی و دیگر مسائل مبرم روز را با فکت و دلایل زیاد فهمانده داد. شیرینشاه نورالله‌زاده پیرامون جلب نسل نورس با زبان آموزی، مناسبت خوب با طبیعت، بیداری شعور و تشکل جهانبینی علمی آنها، کاربری درست در سامانه‌های اجتماعی، فعال بودن در جنگ‌های اطلاعاتی معنوی و حقوقی، دفاع از فرهنگ و تمدن خلق تاجیک، خویشتن‌شناس و خودآگاه و مهنت‌دوست بودن، پیشگیری زورآوری در عائله، نکاح برمحل، پیشگیری از بیماری‌های سرایتی، تازه و آزاد نگاه داشتن محل زیست، ثمرناک استفاده بردن نیروی برق، جلب نسل جوان به خدمت حربی، اشتراک در آزمون‌های جمهوری، جلب نسل جوان به کتابخانه، سخنرانی کرده
ҳозиринро ба корҳои бунёдкориву созандагӣ ҷиҳати сазовор истиқбол намудани 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон даъват кард. сипас сироҷзода фотима муовини ректор оид ба тарбия андешаҳои худро оид ба эҳтирому арҷгузорӣ ба либоси миллии тоҷикӣ, ҷалби аҳолӣ ба корҳои фоиданок, одобу ахлоқи тоҷикона, хондани китобҳои бадеӣ, ҳушёриву зурак будан ва ифтихор аз гузаштагони худ карданро ба сами иштирокчиён расонид. гузориши Майсара Тилоева ва Талабшоҳ Тошев. мутобиқи нақшаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳар моҳ аз рӯи намуди муайяни варзиш мусобиқаҳо гузаронида мешавад. дар моҳи феврали соли равон байни дастаҳои футболи шаҳру деҳоти Панҷакент мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Панҷакент баргузор шуданд. аз ҷараёни ин мусобиқа дар деҳаи озодагон ва ҷамъбасти мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Панҷакент гузоришҳои дигари барнома омода шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед. дар доираи нақшаи чорабиниҳои кумитаи кору бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мусобиқаи варзишии деҳа ба деҳа ва маҳал ба маҳал оид ба намуди футбол баргузор гардид. чорабинии варзишӣ бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба варзиш ва таҳкими дӯстӣ байни онҳо доир гардида. дар даври ҷамъбасти мусобиқаи мазкур муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода иштирок ва суханронӣ намуда қайд намуд, ки воситаи асосии серҳаракатии футболбозон дар бозӣ дав ба ҳисоб меравад. қадами футболбоз кӯтоҳ ва мулоим аст, аммо ӯ бояд дар вақти зарурӣ тез давида ба ҷои холӣ гузашта ба тӯб ё ҳариф расида тавонад. муовини раиси шаҳр дар давоми суханронии худ илова намуд, ки бозии мазкур на танҳо як мусобиқа буда, балки дӯстиву рафоқат миёни ҷавонони шаҳру деҳоти Панҷакент мебошад ва дар фарҷом ба ғолибон ҷом, сипоснома ва тӯҳфаҳои молиявӣ супорида шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшоҳ Тошев. ба муносибати 33-мин солгарди таъсисёбӣ қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми раиси кумитаи деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти Хурмӣ ва дигар фаъолони ин деҳа байни 8 дастаи деҳаи озодагон ки аз маҳаллаҳои гуногуни он ба шумор мераванд мусобиқаи футбол баргузор гардид. мавриди зикр аст ки ин мусобиқа бори дигар собит намуд ки воқеан ҷавонони деҳаи озодагон ба футбол таваҷҷӯҳи бештарӣ доранд. дар маросими ҷамъбасти ин мусобиқа барои дарёфти ҷои аввал ба маҳаллаи Пулодбой Солиҳов, ҷои дуюм ба маҳаллаи Бобои Ҳасан ва ҷойҳои сеюм ба маҳаллаҳои Сари Осиё ва Фатҳулло Ёруф насиб гардида аз тарафи ташкилкунандагон ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. қобили зикр аст ки дар ин мусобиқа як қатор футболбозони Навраз ва Умедбахш, Ҷабборов Фаррухрӯз, Асомиддинов Хисрав, Дарвешов Имомиддин, Ҷумаев Зулфиқор, Холмирзоев Ёрбой ва Қодиров Шерхон маҳорати хеле баланд нишон доданд ва масъулин ба мо иттилоъ доданд ки дар оянда низ дар деҳаи озодагон барои ташкилу баргузории дигар намуди мусобиқаҳои варзишӣ тадбирҳо андешида мешаванд. бинандагони гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. ба таваҷҷӯҳи сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент расонида мешавад, ки хатсайри парвози ҳавопаймо дар самти Душанбе Панҷакент Душанбе аз нав ба роҳ монда шудааст. дар сурати ҷамъ шудани мусофирон ва ҳавои мусоид парвози ҳавопаймо идома дода мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар 91 508 80 10 11 000 00 12
و 92 771 91 56. рақамҳои телефонро такрор мекунам. 91 508 80 10 11 000 00 و 92 771 91 56. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.